Okay, FM 101.7. Okay, 101.7 is in here. Lawyer TK. Wano ana adechen sunma dwumadi a yedi no wo UTV so no. Wano nso so osom na ode maye. We mranimu ni na okwa Assemblies of God nso so. Lawyer me mo ache. Yeah, no kwame le say. Boko Assemblies of God no so na me kokro from o. Nhia suffer the power of faith assemblies. Hey, suffer the power na no kura misia no. National Theatre. Wow. Me so for penny pa no. I see. Why are there say? Why are there? What is that oba ho no? Oba faith assemblies no. On establish secondary school na ho no ma ye. Yeah. So kwabun say sa for no omo class no de. Omu nyini beye asofo mpanimfo. Yes. The currently says a Pumukrona na Yenya General Superintendent, Reverend Professor from Paul Manson. From Paul Manson, one class. And so for Dapa. And Reverend Chasapia Boach. And I don't know call retirement, Bantama, and also be a General Secretary. Bantama, when you fell Gospel Center. Bantama, Calvary Temple. Calvary Temple. Tafo na Gospel Center tafo na enim ba bia e na central so ye First FM akire ho no so for 1.5 ho yes mo so for da para no ministry we so ni say ne ba president no say we judge o na kete no so we circuit court judge. Wow. And this is Anna Presla Dapa Breku Nikun Breku nti in a windy say one more I know a second court you from say my lady on Anna my Anna and you to friend of lady so my lady now what you name command one did just do my honor part of fufu no aka crab na ben why I just want to ya ba nchando pe na ba mi anso na ba maintain no e ba so oba be na to na kasa no oba ma fia kire won de bia wo ba wo de asam na eba de besie e bia memenda amache no na de besie na ni dia wo ba ene wo ye bibia no wajai no akirikire mu ansa no abetena se eno wan kan so a obebu ani kie saa the whole day we wa ba ye na oto saa titidwumi amame kra ni agye amame kra na mnim se wa sa hye won so ye ewradie nsankire ni wure amame kra ni ade wode ni kunu din ahye ho so fu asie due nsankire ni wure amame kra ni agye na mimi nam se sister anwi yanto no sa so mde sa meto no Sir, or no men no unfinished business bio. Sir. The country no say men no unfinished business. Wasn't on unfinished. Was what? And Debbie so. If you say that na mbeka na menka na o mekwan na meka. O say say no wanka. Hey, lawyer catch your Debbie. And you mejai. What's your mejai? Share. You correct. What was serious? I was maybe near to the Abano one says, hey, Abonyo Aboshi was serious. The Aquas one also. Will be a Sandy, Imino Bedding Come Edwin Jampu. Was he said, TK? You were my social studies teacher at Station JSS. Kumasi. Hey. Mami, na me tell social studies o. Hey! And I me try technical drawing so kakra. Ma na me tell me technical drawing no. Daddy. Me call armed forces from me could do ya. Me headmaster say obi aya fa me. Commander mu ya. Major Odrowusu. No wa fa me no. Me call ya me headmaster say already. We need space for her. And me sign call Major Drew Swamania. Sabe no major chase over as a kennel.
Lieutenant, I am so well the second. I can now, the soldier for some years, go back, Mr. Bensanko. Mancasa cried and there. Mr. Kusman Moka said, and I wouldn't be at there. Soldier for no. Who's your own? A woman swashing be a swashing your vet. Who do you check? Sir, go back now. Go back right and I say go back left. And now doing it also, Wame. Enti mesa ko enti bi ko na mo ka say me headmaster Mr. Usuansa say me ko no mejo se mensamra education officer wan kasa no oto ti oto wa say wa ba bi na ba kire say ni bibia wa ha na o hwehwe mu a say e dia munni teacher technical drawing no bi no mo pe na me de ba ho na me se metimi a kire na de was meeting at Massa na me say me. Me fan a better mass. No, and I'm saying meeting at technical drawing, so I said mass technical drawing. I'm meeting at technical was I make technical school, I'm say me call secondary technical. Technical drawing kakra. It's meeting at what you paper baby ashe. Na me say kwa me nani hapa me. Now we na be wana social studies teacher no koe nyame ko an ma ne koe bo koe na ye de ma me na je say afedie me ho ato be say form nti ka say me say ambassador me say social studies me na me university by so that's English na social studies say me de pa e won na udie mu a ani o kwam the birthday lawyer na maba unchen a ayi enura akuapim polo ye twe ne ho nkomo na ansane ne ne ye tri ya kinkire dia akwa wie ni se court no ama no eye 90 days na enura kwa na metiem se ye kata 3 months a e na abayi weekends na free mu bo kata 90 days ne strictly 90 days ye fa free ni dia wo fa free mu ene ho nkomo ye ntio kwa medase de kan mesre pi se nkomo aye die menso so me ye awofo entino se me tenka te se de ebi awuraba no ono so bi obetenka na ape kwa me ye nyina ya awofo se obe ko baabi ana wuja oba ho akọ baabi a wakoma mu na be ye oya minima awofo bi ni kro ho mutumi suna no platform bi a ye wo so ne ka se nkwara no mre school no awofo bi ono ode ne ba ko school na nsa kra maaye no wa travel to platform so I miss my daughter na ni ba ko ka me buli di tse wa ti ye be ba bo ko mu a tse mate ane enti no sanditi mudie no a es aba ye ka ho asemi no e ade a ya enti no we di enka besro man o man mu ni na se kwa e be fa so e be di nkomo no ya na yenye with regard to the sentiments of ye nyina se o man e na aba ya asemi atumi ene na busia ene o man Ghana na nkasa nso so a ye wo mra wo mu no nso so nti me de me megina ha me ka se me fuaso ana me mfuaso enti me nye me den nso so se aba ne saa na nso so e wo se mra nso so ye adwuma nti it is in that condition of mixed feelings no ena me di saa nkomoyi sabi o se nka me nua bi nanka e bi asase me ato na ye sure se nka maybe kura na penye ne se nka ye di nkomo a me sresri enti no em se saa na e be ye no na kwa me ye ni kan sha se mfi say for purposes of learning please the idea se me nyina ba ene se abaya no de tie ne se okọ akane no o se charge ya de abono no onifo ya de charge ni ensa na ball no tie o se yehu charge kura ya de ball no na yehu ne mfapem e wo mramu na yehu se de be na wo mu a etimi ma saa de no ye bone yenya saa adesua na ebe boa yen ebi se ese judge no ebe bu aten no o be pass the sentence no o kan say sentence a o de men o de masa de be ya ebe bo o mamu no nyina kokko o say sentence na e de man ye asotwe no e wo ho mra e de ne nseseye
ebi wo ha ye de bokoko ebi wo ha ye de mani pakro no ehunu se ade ya wo yi se oye bi mu ade be san sinie ewo ne sasu bebre kwa me ba ka ye court in college ni ye types of punishment na mremu nso so ye types of punishment ho o kind the case of Isaac Ameniampon versus Republica sa semono efa owura bi a court bua ne fo na ne sentence e de ma no kwa appeal say e harsh e excessive court no etna say etletle ne ya shansa na ya ma punishment nti no ye nyina ye de saade no ebetwi trimu say judge no kan say o de bokoko na nsa na obebo saa obeka saa asem no maka say asem na bosie nyina ne say ese awuraba no ko kan no o say onifo na kwa me say court asendie mu no you be do why a friend case management minister kwa me ye di asem petition uhu baby e do case management no na the material ne said the lawyer say omudru case management na omuhwe adanse na eba ebetia ne client na oye awuraba yi no ena oye say the ade na du no ye kafe ye koye nimu a ebe ye den entino ene ye nsesa ye plea no ne yemfa nko guilty ebiza say wa nye no guilty na so wo ye twintwan say wo ye not guilty a ebenimfo say wo nsem wo din pia kwa me ya de ya boom entino ne lawyer no na o this the diameter no so is self to buy say fie ma asam no kwa ne kotwa wa nhwe yi a yese sa aboa na anyeje wo pi so a wo so wo nsa ne bon okusie o boom na so ye fast no free ba wa chewa de na de ko o so wanye sa so abesa bon ni na entino oni o ye se ne ye nsa ye plea no eno so mra makwan sa eno o se na me se ni nifo ense se de ma se sama no me se ni difo na wokhwe ye criminal procedure code na wachira se obi ba court a ye take ni plea eye obi a ye de charge bi sa abono no ye take ni plea no che se ye be bisa no e visa constitution say obi a ye de asem bi sa atare no bia no o ye innocent kopim se onu anga se be ba court aba be ka se me innocence no me anga se ma pegu egitim se bi difo ana se court be di nasem na waka se odifo na criminal procedure code say so ni no bana so be ka se odifo a ne etoa so ne se di pakro no ye be bu no fo wo si ubu odifo na court no so abua wo fo agi se bia le be se na no ye kan sa asem no se boni a ye makwan ma won enter ye o makwan ma won plead guilty na de ye kan de so ba no be ka se odifo pa ene na court no so no abua wo fo now the sentence na ba bi se nkomo na ho ne di duru mra sanity na kwa me se obi plead guilty a ene ma o kire no bi ye di kan ne se ogitum se boni no esiye na de na o ye no so ye boni ade na a o ye ka ho asem na esiye na eye boni na odi ho fo enti di kan se ade na ye se o ye no esiye ogitum se ade kro no ye boni na ogidi se odi fo so enti ne bi se ho se boni be no ye di kan no court say Eraba Rosemond Brown a friend Akuapim Polo yi 30th June 2020 last year kwa me nyina ye soro ye ne tese asem odimfoni bi amra ma ho kwan se e ba abonten yinchechemu no kire se e ne daje mu mfoni e de akwa akoto be pete mu ba bia nipa be hunu e ye ne Instagram ama no atretre e wo social media ye kwa me ye brofo kasa de ye kan se akọ viral no na oni kwan ni tumi se oye ne oye no eni nti no eno no ye ne charge a edi kan no ye to so mienu court say ode akwada dajamu onu ankasa abulitirimu pode akwada na dajamu mfoni akwada wadi mfie nso na dajamu mfoni aba beto social media Instagram page ama no so ayire akọ viral na saa de na oyeye no
etia akwadaa na nkasa na ne kokwa mu nsem ene ne nim ene ne nimunyam ebize ne kokwa mu asem kwa me pe information kakra bi about edin na ye de ase ho no edin tibi mpese me bodin no ebize minim se sa akwadaa no edin no ya akwadaa ne din a se ya akwadaa ne din a minim se amama na omokọ manim no akwadaa odi mfie sa no kra de ya na ye nta mo ne din ntie bia ya na e bi etimi ka se bia a half naked photo of your son ABC age 7 years ye mo ne din da tia semunti ba we de din bi ase ho na mintimi hu se eye pseudonym ana se eye akwara ne din ankasa charge to so mi ensa no ye se saa de na oyeye no ate akwara no nima owo so ama ni nipayo abre na se e kana provoca se ma wo se an act that detracts or likely to detract another person's dignity and worth as a human being contrary to section 1D4 and 3.2 of the Domestic Violence Act 2007 Act 732 we any charges are the board no na kwa me complainant no on the wine complainant no eye uru bia ye friend no Bright K Apia or a director of Child Rights International Ghana oruna okoye sa complain no e de koma domestic violence for ene dia se mi di mu e beduru ha sei no ene awurabe ya nkasa ba court ene wo se mi nifo ene sei de o se odifo ndi so odifo de a ene na kwa me yensan ko criminal procedure ko mi nko bi sa se procedure no ne sen odifo ene na sentence ne beto aso na kwa me ansa me ba to se wo ye plea of guilty na and no sentence ye to aso ne sentence okay na nsa na eba sentence no so no ya na court no makwan se bia wo bibi ka ana se bia wo lawyer beka bibi ama de fe se mitigation se obesre abaya ya fe ye de bebon ni mo mebi amesra teacher memfa mo mense fa bo meto so beka kwa me wo bo aba kwa le bi timi ka cho se be pa cho me de se mesro na e bia wo de twa ne nsem nti e do nyina ya mitigation ho no bi no nti wo be ya mitigation no wasre bia beka kankan sem bi se we mra edikanie oba oye adwuma onye bida fa nsensem no nyina wo ka de asre enti minim mitigation e course so de ba me gidi se mitigation be koso lawyer na mete so oye case no minim no na minim se oye adwuma pa fa criminal cases bibri ni ehia no mu asepa enti minim se onim na adwuma yi obeye nso so na kwa me yi na judge na ma sentence ni bi se ho na akwa ya asem libre no na nura ye di nkomo no mekan na mense ye san ka ye hu bi mu se judge no o monisemu na wa ma sentence mra ena ma kwan sa endi sa emre ya ye kan ho asem ya eye publication of obscene material any domestic violence die ni nyina no emra wo ho a e betre sede asotwen no etie ebi wo ho a ye do betum ebi o hwa ebebo ka enti no judge no ensese otra se mfie do e wo se de ma wo no ensese otra se ye ka se mfie mienu ensese otra mfie mienu ena se e ka so ne ebebo nso so a ensese otra e ka no do na wo se ye de ma wo no se bia eye 12 penalty units a ultimate kase me ye 12 and half and 13 because me show animu asari uti gina horo so akwa we se anya o sa wa hwe ya okwa obeye bibi enti no ene sa de ane me ma wa bro so judge no yesa no kwasem ne se wati enti kwa menka efa mi se no asem na ba no mienu ehia me pa no ye offense mienu no ye domestic violence de no because no o se ni bebre o ha o ma de o mo se o je mani picture na opostu ye no nko a na emom mienu na aka no na me madwe me se emu odu pa se violence against a minor, a child. Na kakwa me menken kan kakra Domestic Violence Act no section 3 hono or say a person in a domestic relationship shall not engage in domestic violence. And I watch that domestic relationship on the so
enti Kwame wone wo ba mo domestic relationship wone wo yire mo domestic relationship ana se relationship bi a ya akwa akose abusua no kwase me se wo medi mpo esan sa wone na tie na saa nkita ho no da mo ntam ne nti no eno so ye domestic relations na eno na sa wo ye bibi saa ne me ye bobo so bi tia no a ye fa ne se domestic violence na ntwaso no say 3B32 no or say a person in a domestic relationship who engages in domestic violence commits an offense and is liable on summary conviction Kwame Hana was to a fine of not more than 500 penalty units or to a term of imprisonment of not more than 2 years or both. Come on, what about you saying? Can be you. Can be more say. A person in a domestic relationship who engages in domestic violence commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not more than 500 penalty units or to a term of imprisonment of not more than 2 years or to both. Assemble nyina say wose wo bia woni obi tie say ya wade say oni obi won kitahudie bi ewo abusua mu efie ana sa yonkofa mu no ana sa nipa kronkro obetimi ayo oba wo fa ase na obi bia wo yiri wukunu nu ade no se wo a wo be ye sa wo beto so ewo mra ewo ho no wo sa nipa no wo to so na eso a wo to no esese yaji upredwan akon ahenum ana se yade ubetimi ato afiase na afiase no anya bia kra no mfie mienu eni se eburu mfie bienu susu Kwame wa enne wa mani ajepa sa predwan na ade abeka se mesumi de term na kame de ho aha nti bedu predwan ayi kane asante se wotomra ya you predwan na predwan no 16 shillings. Okay. Kwame ahanu se enne predwan ya ye kan ho asemi si e pon dumienu ana me bat ana mpacho tie predwan ye kan ye se ye ju predwan ahanu predwan edunsia predwan ahanan as may be determined by the chief and now one na Kwame now there are times one predwan now there are times one predwan enti we no predwan ba ko bia ye dumienu nti the better time say 500 predwans enti no Kwame osanso afeye to ba ko de task so no say court no so betimi aka say ode wutum no asan so agi predwan enti obetimi ayi ba ko no agya ba ko ana obetimi aka mienu ni nyina abom say ye agi predwan asan de watu enti sana asemi etie nti enu mu no na judge no odina ode amabie no nti be bisa ho say judge no watra na say on try maybe in my estimation no mrs say judge no on try ebi no ka say abro so no ebi no susu kura say isa na so me de isa kura chance ankampe ebi say medical ka say Kwame nso so me ye batan no bi nti no ye de me nu ye komu ebe me ya na so ye nyina so e wo say ye bo man no ho bra ebi say judge no ka asem bi a mete ya ye so say saadi suben e koso dodo na esese ye bo o man kokko na no so e kan to da ye twe aso de bo kokko as e to da ye yetimi e bo kokko ye de anokwa ne ya bo kokko manya biem to da so ye bo aba ana ye twe aba de kire enti no sa pepepe na mgiri se onimonyamfo temuafo yi ono so aye ati ayi no ye Kwame suggestion bebre wam ye ne ye nimu mra ye ni hu mra de ya ka obi no braso nanka obet apart from say conviction to a fine of 500 penalty units na and a term of imprisonment not exceeding 2 years
nanka judge ni timi nan kakra say obetimi a convict no into be maybe communal labor na set than custodial centers emra na wo sa on say domestic violence no mra ni mu sa aha de e ka ho kra ne say de ka ho no o say de judge no betimi aye ne say obebo nipa kro no ka na wagye de ama sa nipa na ye de sa aye no nti nka judge no betimi abọ awuraba ne ka ne ya gisika no de aye mpata dwan de ama akwada no enso so we de bi akwakoye oba ne ne ba ni nti no judge no onye sa anasa de judge no betimi su kra san aye bi mu ne se onye no one akwada ne one akwada ne tia court no betimi aka se ma omen akwada no court no timi ye nse agi se bi a akwada na nyina koduru pempen so bi na ono anka timi ka sa fe de me ma kwan se ba da me ntwen sa ne me ni horo court na ma ho eno so court no otumi sa se otumi kura ebo ka na sa aka no ye je de pata sa nipa na o de sa de na ye no okay eno echi no so kura no court no kura timi ka se memme sa akwada no nti ba bi o te menko ho so ko wa na le sa de no ko ye no nti menko kura menko ho eno no kan section 3 section 34 ho na wo makwan sa se wo betimi aka jo se mensi ba bi o te eno so kan ho bi nti domestic violence ho no ye ni apaadie wo mu no aka se o ni yema ne nkodi pa ana onkopa ba di na eba de sa na embrem ye ka se the judge's hands are tied katete nensa but nanka obetimi abone kade obetimi abone ka obetimi se natu okay na obehwe asem se di siti na make say mete se judge no obema sentence no say o ye di abokoko kwa me won say ye ka se ye boka ye mfa ne si ya ye ko hwe pegwan o de 12 times 500 abenya be 6000 obi ko ha obone ka ogina ho anu ye fini mu so di amount na kese asotwe no kra na anka no o ko no sa kwa woroworo na ye twe aso ebe yield the result okay edi kwa me ko na say mama bo ka 1000 cedis 1000 de ne me rotan me nya 10000 ne me ko 10000 ato ha rotan afena yatsi ade na se because ye ne ani mra mu de me kai mra bi unsa me national service wo mampon circuit court na me kai se sabre wo mu de asemi ba ho na lawyer tietie mampon for lawyer me bondi obi ani ye fe lawyer dwira polo na kwa me say di no ai lawyer dwira ai na ntiri bebrebe tietia lawyer tietia na no asem ba ko e wo mu ni se yede oba bi na be ma bi aburo ne yire ene yede ne ba court na sade mra yie kria hwa na yede akwa ne 2 mu 3 months na oba judge no sine fan judge adama me kan judge tintin bi no pi cigarette pa me kai e kwasi ajaye ne yesom no ai na wo ya no se o yewie na maame na so sum abonten adai me de ne ba asem nwura na me ka asem mfa ne ntum ha oh yo edi kwa me tane nse ye na kwa yo o da kan ne utime de oba koma police force o momo no ma na ye hwa na chi na utime se na aka oyem oba tan isa be no o man ne yem ahye no e wo mse ya na ye se ye ntwe aso de yenso so ne yem ahye no o man ne yem ahye no ntina o man kasa no o ye no ye kan se de o ye nye ade we de o se ye tia no ye ko tia yenso so wa tia no dodo enti no de ye normal kwa me na me gidi se ye nyina no ye mfa mo ye ho kokko na nka mefre se awofo enkanka ye nuanu mo emarity tu na menka sa asemu ya ene ye gi ye hu sekireme na ye nkoa ye ho mfoni enso Instagram ni ye de ye made akwa copies no se ye nya ahwe yi izanhwe yi a akwada de o ma na bo ne ho ban untimi ngasa be na me ba no de be pe na me de ye se o mpa kona ko kan Children's Act no bi hu o man bi kura ho akwada ne yetimi hutiri no fi wonsam ayi ube hu ne bi mu no anyini ayi US emran ne se o se me last boy me wonu US yo wo mo se wawo no no we citizen of US no oye o mine dia ejo obi kura timi wo ne ba na se wo mpa eno anso aba social center
no mama form na was sign say me ba no me pen be be mo man because your man dey na akọ eti e won na bebre wo ho a omo former mothers because obi so adopt no so na ba na obi abedo to the former mothers it be onyi na e be 5 yo enti kwame enkwada ade a ye tia nkwada no emran so nye Ghana ha nko a wiase afa na nyina ebise fasa akwada de sabi onim nyansa na esanse ye nyina kwame yenso so ya abatan na omen ye kasa na ye nkasa ma manfo nyina ntie sa asem bi ho e ba ma ye so sabi o maame a ukoyi wadagade a kira akwada de megidi se enya ade pa sabi o akwada nim se o maame no onim se ne maame no enya wona mu na oba kire no twa mfoni no ene be kire se obehu sabi o ka kire se o hwe ba bi o fi baaye o aden kwame adabraka edia nko ne pese e kire edia nko ne pese e kire edia nko ne pese e kire ese wu sabi o me maame akwasu akwa me wo ya wo me amenyini ya me hu sabi maame no minim sabi maame no besi ne ai o ho adu ma fre no nye ohia so opa ne ho kire me ansa na me hu se e ya mpa kwame ya asema e kan akoma menyini se o tie so ade so de hu prem sa na akwada ketwa sa ko bie ne ente so akire no na wunim image de kura wo print wo na adwene mu ono so yesi na ade enya ade ketwa nkrofo ke kwame eni kwame kambe kansa mejai we pa yam first psychology for ni misa wo mo yenyi sa de no nsem kwada mesreme kan with all due respect ubano no yes but yenye ne sa Matiasi ana nya ne wo ka na sabi ko wutu akwara no fo so kura say ye kokua mu na atu no fo unye sanfa meto abonten internet na wo no internet ni wire mfi asem ene wo ko na wunya bo akuapem wunya duru akuapem akuropon ma polo ne beso so because they kwame meseme no ka say start na bo akua uduru pipe wo se no de arso so pimpolo anya sangitu internet no sa na ti o ye mamamfo mu se wasam koto internet so a internet no ni wire mfi asem me bo akuapem me bo ye no first na minya ye akuapem polo age akuapem polo pictures akuapem polo and son akuapem polo husband akuapem polo jailed akuapem polo case akuapem polo Instagram akuapem polo Debbie Bacho, akuapem polo Debbie mi hu abiri wo ho akuapem polo sentenced akuapem polo pictures enti kwa me mesre de miano mo ho ofe mo o caves mo o books mo o de ni nyina bi na nso nyankopon ni nyansa ene wo se nkata so nti mo kata so a ebeboa wo betimi ayi ni wo dem na de anante ho eye ana wo kanchima na de wawa no wo ni bi no asem na wo bedi beto abonten sa apede be nti ye nyina enye kokobo mma yen yemfantu yemmafo yemfantu ya nkasa so yenhufo na sa ode oso be ya ode opa wonko an na na ye eno ebisa ode kofa akwada so de a wanhwe ya wo se befem kwame o man we say de ehun se ya na to da ye ni ma checheche na ba bia wo kasa fa e na broje wa kwa be wuni mu no e ho de won sem kokko nkwada so a wanhwe ya obenu wo papa woni akwala enya asem no no mda akwala na kwotena da ba ku no ndo so do akwotena da ba ku ye busa akwasian ne akobisa akwala nso question ba ku ye be ayi me ko ayi Paris na ye nam ayi na me ba no edi machi ene obi ka be prem say masa o mbe chew eni sa akwala ne di wachi eso di wanim na wo che no ko bi to no a ye be charge for negligence na unka umi so mo se mina mbadu na so na mbadu mi so enti kwa me be ya keka koduro no de e wo sa hwe yi na eba na yenya ayampia na ye to no me de minia ba no minya na nka betulifo ebrebe mi na se nka minya kwan nka minya nka se mekọ prison wa kwasa no we say bible say me yesu se me koda fiase no ma me heme
enu ye Yesu na da fiase o ba nya polo we so nya Yesu no da fiase oh the come sanga ma mi wi quotation na okay oh so se da na ye koduru ho no ana Yesu kan say me koda fiase ma mesra me enu o mo se oh Yesu da be na koda nse wo ma ya ma ho o se me ni akwa pim polo no kwa me no anu yi anu no endi wo se wanya ama uni anu wanya ama akwa pim polo no wanya ama me nti sese ya yebua no fo no angasa agi atum yi se wadi fu ya yebua no fu me gidi se yina na wo se yenya temama no okay na nka bede me futu kwa me de ma no ne se enka ofiri ba nka wo mfa meye ambassador na onu ntufo se de me fa mu ni o na de yedi mi ko gina ye ni ntimo so munya se betie no de a eje to da so kwa na wa wi ko ba kwa ro be kan we ani entie se de yi very say Abraham ka kire papa sekani no wo se smalazo so mo kan che mi yana se ba bia me dai de me ho kire me wo se we difo ene a chesefo no ho mu ntie wo mo nti o my Ghana muntie kwa me nkroma na no pay di o ka no muntie ti e bebo ayen ebi zo we ya obi fi asama akura be kan ye ntie ebi ze ye no Ghana na ye mbebire ya kwa kwa ye se futu nzaka ni pa je se nsofe mi be wie program kura nyuma mebo ama etiefo nyina ti ma ke Abraham nyum Hamani wi ti mi fa ma bra bo oni Yesu wonkwa sa kwa menti we dia me futu dia ni hia me pa ebize kwa me na kwa me na nso wo de wada ma yi Children's Act no ka o ya na ani oba me fi a kire mo kan bom na mo kire kakra sa fi se nsema ewo mu no ayi we dia enne ya me frɛ David Asante na Ghana Freedom Press wa ma brem bia no pa ya okay okay me wa fa asenti me kan ya ado mo kwa me na kwa me wonim se another Children's Act no se ka se de sa mra no ye adwuma nkwara no mu gina go fans no ense ba konkura be gina ho ense se ba konkura gina ho na ye hwe ha sa no na mi se so enche kura ho asembaba enti we de ye di tufo de di kan no ye mfa ya daje mu mfoni nkoto abonten wo de to wo no obi ama meka wo ho son na emu so obi ko hu no ko post ya fo ama ne ye chi wo se twom wa nhwe ya ba bi abeda no wo mpe akwa me ye kura ya ye free ya de na mu kura na hwebra ye bre na ye san ye be san kan wo so wuntimi mfiri ensawam emitwasini yesu wedding na di okransa de to so ngiru ne se onkwa wo de no ye betwe aso na emom se sa akoye nipa foforo de a na akoye domestic violence kwa me pese sa bre anope wu Google wo de just Google man jailed for releasing nude pictures of girlfriend now be who stories do ebeba ene say nipa de to wo mo Ghana heya obi di bi ya ko gu Facebook ya na tum mfie ebosume nsia ebi mfie mienu ebi bosume miensa ba ko de okoya ya to say my lord my ebone me gitumi ana me ye ni amani bi nti enye de bre di kan ni a ya de obi tum so ode obi mfoni akwa akoto abonten no bi no adaje mu mfoni no ebi asie na akwa ye ku apimpolo nti na asa atresa no ye mai ni ana sebin yes bio we need part of my anxiety at so ni mu yamfa mu yakokobo mai na ye ho se afi de ya yese mra ni Ghana ha no membe se meka se mra wa ha na etoda na se mra ka na ho a na be hu se sa mra wa ho amba ti kwam ni se de meka no me da se pa na me Google ye no the abusive man jailed after sending intimate pictures of ex-girlfriend to her new partner. Another one, just a baby, a dog. And then you're gonna go. I think we're glad you say, man 29 jailed for posting naked picture of girlfriend, and also man jailed for posting nude pictures on just a baby. Lawyer, I try Monday anopa. You better come come so. Why? Mate. I say, Yami Shapa. Lawyer, Chilwa Kodia,
host at the Chinsro Majumadi and Wasugusu Awudi. Okay, 101.7 so in Okay FM 101.7.